dan praznika je stal Jezus in klical rekoč, če je kdo žejen, naj pride k meni in pije. Kdor veruje v mene, kakor pravi pismo, reke žive vode poteko iz telesa njegovega. To pa je rekel o duhu, ki so ga imeli prejeti ti, ki so varovali van. Duh namreč še ni bil dan, ker Jezus še ni bil slavljen. Si recordamos también la visión de Ezequiel, Če se spomnimo vizije, ki je imel Ezekiel, del profeta Ezequiel, prerok Ezekiel, dice que las aguas llegaban hasta los tobillos. pravi, da so mu vode segale do gležnjev Y es el proceso que está pasando en general la iglesia. in to tako v splošnem se dogaja v cerkvi. Está trayendo un despertar Prinaša eno prebojenje en vuestros corazones v vaših srcih, para sumergirse en el Espíritu Santo. da se potopite v Svetega Duha. Pero también dice las Escrituras. Ampak tudi pravi Božja beseda, Dios me mostraba Bog mi je pokazal, que a veces queremos buscar lo sobrenatural da iščimo nadnaravno y a veces no nos sometemos todo a la palabra. in pri iskanju nadnaravnega se ne podredimo besedi pisani. Aquí habla de una profecía In tukaj govori o enem prerošku, que va acompañada entre la palabra y el Espíritu Santo. ki ga spremlja tako beseda kot Sveti Duh. Escúcheme muy bien lo que va a hacer Dios con vosotros. Dobro me poslušajte, kaj bo Bog naredil z vami. El mover del Espíritu Santo que Dios va a traer Premik Svetega Duha, ki ga bo Bog va prinesel, a venir con mucha madurez en la palabra, en las Escrituras. ta premik bo spremljal se pravi, tako odraslost v besedi, v spoznanju Muy pisane profundo. besede in zelo globoko Donde spoznanju, vais a ver mucha libertad kjer boste videli mnogo svobode dentro de ese río del Espíritu Santo. znotraj te reke Svetega Duha Por eso iráis creciendo de un nivel a otro. in boste rastali iz enega nivoja na drugega. Dice que fue hasta los tobillos, Prav, da je bilo najprej vode do gležnjev, después fue hasta las rodillas potem je bilo do kolen, y después hasta las caderas pol do pasu, y ya después que no se podía ni nadar. pa se tudi ni se dal niti več plavati. Es algo que como cuando empezó la reunión, Tako, ko se je začel dan srečanje, dice para que resplandezca su gloria. je bila ena beseda, da razžari se njegova slava Entonces dentro del río del Espíritu Santo que Dios está moviendo, v nas, se pravi znotraj te reke Svetega Duha, ki jo Bog premika. habéis pasado varios procesos. Gremo čez par procesov. Primero la introducción, Najprej uvod, lo voy a hablar más ilustrado. bom bolj slikovito govoril. Cuando tú entras al agua Ko en un greš río, ti v vodo, v eno reko, yo vivo cerca de un río, de un parque nacional, živim zraven enega narodnega parka, kjer je reka y el agua es muy fría. in je voda zelo, zelo mrzla. Y para entrar tienes que entrar con mucha prudencia. In da greš noter, moraš biti zelo previden. Hemos visto gente que se le ha parado el corazón casi y tenido que sacarlo, Smo videli ljudi, ki se jim je ustavilo srce, pa so jih morali pa ven rešiti, porque eso es muy fría. ker je zelo, zelo hladno. Entonces, en el mover de Dios lo mismo. In v Božjem delovanju je podoben. Tenemos que tomar las cosas prácticamente con mucha madurez. Moramo zelo z odraslostjo jemati te stvari, z dozorelostjo. Que lo que Dios te esté hablando, To, kar ti Bog govori, que lo tomes muy en serio. da to vzameš zelo zares. Esas promesas en el río del Espíritu Santo, Te obljube o reki Duha yo Svetega. veía los pastores Videl sem pastore y los líderes in voditelje, que cada vez que caminaban por las calles de esta nación, vsakič, ko so hodili po ulicah tega naroda, dentro del río del Espíritu Santo znotraj reke Svetega Duha y con la palabra, in za besedo, iban cayendo fortalezas. so se rušile trdnjave. No solamente en el mundo espiritual, Ne samo v duhovnem svetu, sino en el mundo natural ampak también. tudi v naravnem svetu. Y se iban a abrir In puertas se bojo odprla vrata, donde nunca ha llegado el Evangelio en este kamor país. še do zdaj nikoli ni prišel evangelij v tej Dios deželi. quiere utilizarlos a vosotros Bog bi vas rad uporabil vas, con las escrituras y el Espíritu de Dios, beseda pisana in Božji duh. porque Dios me mostraba, Zato, ker Bog mi je pokazal, habéis pasado varios moveres. da se je že dogajalo veliko enih Voy, premikov. voy a poner un ejemplo. Bom dal primer, Cuando llegó la risa, ki je prišel smeh.
Sí, todo el mundo quería reír. Vsi so se hoteli smejati. Y cuando todo el mundo quería ver visiones. Pol vsi so hoteli imeti vizije. Es un tiempo de entrar en el río de Dios. Je en čas za vstop v Božjo reko. Y no es malo. In ni slab ta čas. Son procesos de Dios. So pač eni procesi od Pero el Boga. verdadero río de Dios Ampak resnična Božja es lo que reka va liberando con las escrituras. je ta, ki osvobaja preko Que la pisane palabra, con beseda su espíritu, z duhom transforma el lugar, spremeni kraj, trae libertad. prinese osvobojenje, Tú ves svobodo en los corazones in osvobaja srca que Dios va quebrantando in jih lom srca y va abriendo puertas. in odpira vrata. Lo que quiere decirles el Señor To, kar vam hoče es Bog que govoriti, dentro del río del Espíritu Santo, znotraj reke duha y svetega, voy a poner un ejemplo bom dal en primer, para que nos entendamos cómo entró Pedro. kako je Peter vstopil. El Señor le pregunta a Pedro, Gospod je vprašal Petra, ¿quién dices que soy yo? kdo pravi, da sem? Estaba preparándolo para el río del Espíritu Santo. Pripravljal ga je na reko duha. Y él dijo, svetega. no, tú eres el Hijo de Dios. Je rekel, pa ti si Božji sin, ¡Jo! Algo maravilloso. nekaj čudovitega. Se lo reveló, dijo, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre. In mu je rekel, ja, ni ti to razjasnil, niti meso, niti kri, ampak moj Cuando oče. estamos entrando en el río del Espíritu Santo, Vstopamo v reko svetega duha podemos ver revelaciones en la carne o en el Espíritu. in lahko vidimo razodetja tako v mesu, kot ali pa v duhu. Es que yo sentí. Jaz sem čutil. Sí, podemos sentir demasiadas Lahko cosas. čutimo Pero- preveč stvari. ¿Qué dice la palabra? Ampak kaj pravi beseda? Dentro del río del Espíritu Santo. Znotraj reke svetega duha Claro, estamos asegurando todo. zagotavljamo, Dios zasiguramo vse. quiere asegurar las cosas Bog bi rad na sigurn con stvari su imel. presencia S svojo y su prisotnostjo, palabra s svojo besedo para nuestras vidas za naše življenje y para la cosecha. in za žetev. Al otro día le pregunta el Señor a Prejšnji Pedro, dan sem vprašal gospoda, estaban en un diálogo. bil sem v enem dialogu. z njim. ¿Sabe dónde nació el humanismo? A veste, kje se je začel humanizem? Con Pedro, S Petrom. Satanás y Pedro. Satan pa Peter. Ahí nació el humanismo. Tam se je začel humanizem. Pedro veía al Señor, Peter je videl gospoda, pero ¿cómo vas a sufrir? ampak kako boš ti trpel? Todo lo veía en lo humano. To je vse gledal na človeški način Y el Señor tuvo que reprenderlo. in Bog ga je moral ustaviti. Satanás, Pedro, sal de ahí porque estás... Satan, Petru, Eso no es ven iz revelación. tega, to ni noben razodetje. Puro humanismo. To je humanizem. Fue duro, Bilo je boleče, pero fue un proceso mientras que entraba en el río ampak to del je bil en Espíritu Santo. proces, medtem ko je vstopil Peter v reko svetega duha. Y negó al Señor. In je pol zanikal Fue un gospoda, quebrantamiento muy duro. se je zlomil in je bilo zelo trdo in boleče. Y de pronto se glorifica el Señor. In hmal se gospod poveliča, 40 días 40 dni, dándoles mandamientos en el Espíritu. in jim da navodila v duhu. 40 días, 40 dni, día y noche. dan in noč. Lo estaba preparando para lo que venía. Pripravljal ga je za to, kar bo prišlo. Entrar en el río del Espíritu Santo Vstopiti v reko svetega y duha con las escrituras in z besedo pisano es un proceso de desintoxicación. je en proces razstrupljevanja. Siempre. Vedno. Yo trabajo en la intercesión Jaz delam kot v posredniški službi a nivel de varias naciones na nivoju več narodov y como intercesor, no in hablo kot como posrednik, profeta, ne kot prerok. todos los días nos tenemos que santificar. Vsak dan se moramo posvečevati. Todos los días. Vsak dan. Una santificación que nos toca limpiarnos por lo que hemos oído, Da escuchado, se las redes očistimo, kar smo sociales. slišali, kar smo videli v teh omrežjih socialnih. Yo le estaba compartiendo a unos jóvenes, Sem enim mladim delil to. a jóvenes, tranquilos. Mladim. ¿Cuántas horas dedicas a las redes sociales? Koliko ur na dan si na socialnih omrežjih?
¿Y cuántas horas dedicas a las escrituras? In koliko ur na dan si potopljen v Božjo besedo? ¿Y cuánto tiempo le dedica al Espíritu y la intimidad del Señor? In koliko časa posvečaš zasebnosti in svetemu duhu in zasebnosti Pedro svetega tuvo duha? una aventura prácticamente. Peter je en el imel Espíritu. eno potovanje, avanturo. Y supo que era Jesús. Niti ne vedel, kdo je Jezus. Otro día hablaba prácticamente con el enemigo, En dan je pač govoril s sovražnikom, hasta que el Señor fue glorificado. dokler Gospod ni bil poveličen. Y le dije, Pedro, necesitas un retiro de 40 días, In je rekel, Peter, rabiš se odmakniti do vsega za porque 40 si dni. no, no Drugače, sé qué voy a hacer contigo. ne vem, kaj bi lahko jaz s tabo naredil sploh. Y esa es la vida. In to je življenje. Todas estas reuniones Vsa ta srečanja son procesos de libertad para entrar en el río del Espíritu Santo. so en proces osvobojenja, da lahko vstopimo v reko Svetega Duha. ¿Tú te imaginas 40 días A si predstavljaš 40 dni en este ritmo? v tem ritmu, ki ga imamo zdaj, No vas a salir igual. ne boš isti se Pero šel ven, a ne? algo que dijo la sierva de Dios, tampoco nos podemos quedar aquí, ¿no? Tako je rekla, prej je govorila, mislim, da je Barbara, tudi ne moramo pač kar ostati tle, Porque a veces nos volvemos tan súper espirituales da ne bomo pa postali super duhovni. que tu vecino necesita del Señor. Zato, ker tvoj sosed rabi Jezusa. Entonces toca hacerlo por tiempos. Zato moramo to narediti pač deljeno, Por ne vse eso el skupaj. Señor me mostraba esta palabra. In zato prek te besede Dice, los estoy introduciendo poco a poco en el río de mi espíritu. uvajam vas počas, korak po koraku v reko mojega Svetega Entre Duha. más 6x6 Bolj, ko se jačate, vais a subir de nivel bolj boste se dvignili na nivoju y vais a ver las cosas diferentes en el in boste espíritu. drugače gledali stvari v duhu. Y en la palabra In v besedi. habéis recibido tanta información Toliko informacij si dobil. y a veces bíblica, muy buena, Včasih tudi biblične in dobre, a ne? pero no has podido entrar en el río del Ampak espíritu. nisi mogel pa stopiti v reko duha. Porque no es una cuestión de la información, Zato, ker ni stvar informacij, es una cuestión de tu corazón. podatkov, ampak je sprememba tvojega srca. Que tú entres en Da esa ti presencia, vstopaš v to prisotnost. en tu vida diaria. V svojem vsakdanjem Yo življenju. siempre hablo de 3 altares. Jaz vedno govorim o 3 oltarjih. Un altar personal, En osebni oltar, un altar familiar en družinski oltar y el de la iglesia. in v cerkvi oltar. Todos tienen que ir en la misma línea Vse mora biti v istem nivoju, para que vaya en el propósito de Dios. da gre božji načrt, božja namen skozi. Cuando vse llegó to. Pentecostés, Ko je prišel Vinkošni dan, el humanista je humanist, no estaba. humanista ni bilo. Era Pedro Peter je bil, lleno del Espíritu Santo, ampak polhan Svetega Duha. pero tuvo que pasar un proceso. Ampak je moral iti čez en proces. Y es lo que estáis viviendo vosotros. In to je, kar zdaj vi živite. Para no solamente descubrir el mundo espiritual Ne samo, da odkrijete duhovni svet y saber que tenemos una lucha in da spoznamo, da imamo eno bitko, normal, običajno, que toca combatir principados ki je treba pač se bojevati proti oblastem, de todas las tinieblas, vse te mračnosti. pero Ampak. la presencia de Dios está ahí. Božja prisotnost je tam. Si la presencia del Señor está ahí, Ker je Božja prisotnost tam, ¿qué es lo que está haciendo? ker je tako, Tienes que entrar. moraš pač vstopiti. No hagas experimentos con la presencia del Señor. Ne preizkušati Božje prisotnosti. Hoy me lleno Danes se bom napolnil, y mañana me quejo. jutri se bom pa pritoževal. Y eso le sucedió como a Pedro. Pa bo tako, kot se ti dogaja, kot Peter. Peor que la bolsa. A hujška na borzi. Sube, baja, sube. Gre gor, baja, gre sube, dol, gre baja, gor, sube, gre dol, baja, gre dol. sube. Los precios suben, bajan, Cene suben, grejo bajan. gor, dol, dol, dol. En la vida del río del Espíritu de Dios, V življenju reke Svetega Duha el Señor quiere estabilidad hoče Bog stabilnost y en su palabra. in v njegovi Que besedi. lo tomemos, que lo que Él nos habla a nosotros, To, kar on nam govori, o que nos confirma por los siervos de ali pa Dios o kar nam siervas de potrjuje Dios. preko drugih božjih služabnikov, Cuando la hermana estaba dando el mensaje, ki je Barbara prej tukaj dala sporočilo, habló varias veces de la ira. je večkrat govorila o jezi, a ne?
Y desde que llegué aquí, In odkar sem prišel sem, Dios les está hablando sobre eso. vam je Bog o tem govoril. Anoche estábamos en Nuevo Včeraj Mosto. smo bili v Novem mestu. Nos está diciendo directamente Dios Nam je Bog zelo direkt govoril, que dejemos de andar en la carne da ne nehamo hoditi v mesu, para andar en el Espíritu. da bomo lahko hodili v duhu. Puedes leer Romanos capítulo 8, todo. Lahko cel poglavje Rimljanom 8 prebereš. A mis hijos no les gusta mucho ese capítulo. Mojim sinom ni preveč Dice, všeč, porque siempre estás hablando igual. ker vedno govoriš isto. Pero en la vida es espíritu. Ampak življenje je duh. Estamos en el mundo, In smo v svetu, nos cargamos, se obtežimo, pero vamos al río del Espíritu. ampak de Dios. gremo v reko duha. Y así vas a cambiar más de nivel. In tako boš nivo spremenil. Ya no pensamos solamente en nosotros mismos. Ja, ne razmišljamo več sam na nas, o nas, Piensa en una cosecha, razmišljaj o žetvi, en el río de Dios. v reki duha. Todo eso que Dios preparó a Pedro Vse, kar je Bog pripravil Petra, fue para una cosecha. je bilo za žetev. Sí, le trabajó las emociones, Ja, je delal v njegovih emocijah, le trabajó el humanismo, v njegovem humanizmu, le trabajó muchas cosas, v različnih stvareh. pero la meta Ampak cilj era je, producir cosecha. da naredimo žetev, da dosežemo žetev. Amén. Amén. Ya está. Zanimivo je govoril, kako rastemo v besedi in kako smo v reki duha. Amen. In med slavljenjem, v prvem delu, ki smo imeli, sem videl tako, kako reka teče na nas, ki smo slavili. In pol naenkrat je iz ene reke ratalo 7 rek. In pol sem se spomnil na vizijo, ne vem, enih, 10-12 let nazaj, ko sem imel o 7 bazenih, ko spremenijo celo družbo. In pol mi je nekdo iz Toronta rekel, če sem poslušal Lance Wallnova, pa sploh nisem vedel, kdo je to učil, 7 Mountain Strategy. In haleluja. In to je cerkev, ki je naša vizija, je pač Jezus. Amen. To je naša vizija. Arne, tebe bomo pol na popoldne predstavili, prav kaj že. Če ne bo ljudje jezni, ker ob 2 je kosilo. Ne bi te rad v zadrego spravil. Tako da dajmo samo še pred kosilom se malo pogovarjati, haleluja. In dobro si me vprašal, Ivan. Ivan me vprašal, kaj pa ti, kakšna je tvoja vizija ali vaša vizija? In pol, kva ne mu rečem? Mislim, kva ne mu zdaj govorim? Ker vizija je skoro živa stvar, amen? Mi imamo zapisano vizijo, ki jaz vsak let pozabim. In pol, če imamo kakšne sestanke, bom prej hit prebral, pa se malo probal navdušiti nad tem. Ampak v bistvu naša vizija je Jezus, amen? Amen, to je naša vizija, Jezus, haleluja. Da se on formira v nas, čez nas, haleluja. Ampak najprej, da ljudje srečajo sploh Jezus, amen. To je, haleluja, to je prva stvar. In pol, ko si z njim, se vse dogaja, amen. Vse čez Jezusa deluje. In tudi zanimivo mi je bilo danes, ker jaz se tako bojim marketinga, ker rad bi, da surovo Bog deluje, ne čez naš marketing in neke človeške strategije. In recimo Viktor mi je ful všeč, on je 23 let nam služi in me je ful pohvalil, kako sem lepo klet zarihtal, kjer on zdaj spi. To je prerok, ki po celem svetu potuje, njega milijarderji poslušajo. Jaz sem ga enkrat srečal v Madridu, sem ga povabil na en meeting, je bil glih z ministrom za agrikulturo, razumete? Viktor je ful visok nivo preroka, ki ima 0 marketinga in pač pusti, da je Bog njegov šef, haleluja, amen. In pa se mu ful dogaja.
zato tako malo, recimo, ko vidim tako 7 rek, pa 7 vplivov družbe. Cerkev meni nič ne pomaga, da sem vse to šel študirati, ker lahko imam sam ful veliko glavo, pa še svojega soseda nam za Jezusa dosegel. Amen. Pa skozi bom sanjal, kako bomo cel svet spremenili. Amen. Ampak je pa res, cerkev, da Bog nas hoče vplesti v vseh 7 sfer družbe. Amen. In bi rad zdajle prej gremo, da ne da me z glavo poslušaš, ampak da svoje srce odpreš, ko bom molil zdaj za 7 teh področij. Amen. Molil bom za 7 področij vpliva družbe, ker naša vizija je Jezus, ki nas najprej transformira in pol naš svet okoli nas. Amen. Jezus rekel, kamorkoli greste, usput, se pravi, karkoli delaš, daj še učence deli tam. Amen. Se pravi, min grede. Amen. Se pravi, če si vodovodar, valjda, da boš zrihtal vodovod, sam zraven še celo hišo potopil v Svetem duhu. Amen. Če si pač karkoli si, če čistaš WC, haleluja. Probi še kakšno dušo tam očistiti. Amen. Amen, slava Bogu. Karkoli delaš, haleluja. Delati učence je pač to, kar se preliva iz izobilja razodeta Jezusa, kar se z njim družimo. Mene včeraj Denis v Novem mestu me je prosil, da klem podel vizijo za Slovenijo in pol sem se ful napihval, da bom nekaj sebe bruhnil ogenj Svetega duha. In pol, ko sem se čisto razbruhal, v 5 minutah več nisem imel kaj povedati. In potem, veste, kaj je največja vizija? Da bi malo več Jezusa spoznala. Amen. A ne bilo the best, če bi malo več poznala Svetega duha, pa malo več Jezusa. Amen. Haleluja. Ampak je pa res, da danes, ne vem, če vam je bilo všeč, ko je Barbara pridigala, a je kdo kaj razumel? A ste razumeli kaj? Haleluja. The best. To je dobro. Tu, če niste, nima veze, ampak vidim, da ste. Haleluja. To je še boljše. Jaz sem 3 stvari razumel in so mi bile the best. In to je čist dost. Če v eni priliki 3 stvari razumeš, to je ful veliko. Pa da jih pol lahko daš v prakso. Amen. Da jih lahko v ponedeljek zjutraj daš v prakso. To je pa sploh dobro. Amen. In je bilo res dobro. Je kar dobro razodetje. Ampak je pa res, da ko Jezus, ko nas transformira, on hoče iti z nami pol. Amen. On hoče iti posod z nami. Karkoli delamo, ne bo več isto. Amen. Mogoče se bo čist malo spremenil. Mogoče se bo spremenil samo toliko, da ti ne boš zaskrbljen na delovnem mestu. In pa bo nekdo, ki je zaskrbljen zraven tebe in ki ve, da je vedno se pri tebi še bolj napajal iz zaskrbljenostjo, bo zdaj videl, da je pa nekaj drugače. Haleluja, se bo en človek odrešil. Amen. In pol še en. In naenkrat bo Bog nekaj novega spet v tebi naredil. Amen. In bo to spet šlo naprej. Mi vse, kar imamo, je za nas in za druge. Amen. Zato dajmo, ali lahko zapreš oči, ali pa tudi, če imaš odprte, ampak bo tako v stanju, kada imaš tam oltar z Bogom, kjer zdaj sediš. In dajmo, preden gremo na kosilo, dajmo moliti za teh 7 sfer vpliva družbe. In mogoče ti bo Bog kaj spodbudil, haleluja, da v kakšni sferi si bolj vključen. Ok, ena sfera je pač religija, ki vpliva na družbo. In religija je prostor, kjer ljudje slavijo Boga v duhu in resnici, ali grejo pa v neke rituale. Oče, jaz molim za to področje, oče, da ljudje, ki imaš tukaj med nami, oče, ki morajo služiti v cerkvi, ki morajo biti apostoli, ki morajo biti preroki, evangelisti, pastiri, učitelji. Hvala ti, da bo veliko žensk pridigal v Sloveniji, haleluja. Hvala ti, da boš čisto razbil tabuje in boš naredil cerkev, ki sluša v duhu in resnici. Hvala ti, rabimo še več prerokov. Oče, molim, da zdaj, kaj je Viktor tukaj, da preroški dar, da se dotakne src ljudi, oče, in vseh na cele cerkve, da je tu cela cerkev bolj preroška, oče, da nismo irelevantni za družbo, haleluja, ampak da se znamo gibati v reki duha, haleluja.
Oče, hvala ti za učitelje Božje besede, ki jih ti dviguješ. Hvala ti, Jezus. Hvala ti za evangeliste, haleluja, ki bodo hodili v znamenjih in čudežih, haleluja, ki bo imel mogoče nadnaravni vpogled v srca ljudi, haleluja, ki bojo dosegali družbo, haleluja. Hvala ti za vse, ki služijo v cerkvi kot financerji, Oče, da bojo služili ogromno denarja, da tvoj kraljestvo napreduje. Hvala ti za vse, ki imajo službo upravljanja, Oče, menedžiranja. Oče, hvala ti za ljudi, ki znajo postavljati strukture, sisteme v cerkvi, haleluja. Oče, dviganih, haleluja. Hvala ti za vse, Oče, ki so dobri PR-ovci za cerkev, haleluja, da znajo cerkev predstaviti medijem, svetu in tako naprej. Oče, danes mi molimo za vse te ljudi in če kdo od nas tukaj, ki ga v to službo kličeš, Oče, naj zdaj to seme pade v duhu vsakega, haleluja, ki je v to poklica. Hvala ti, Oče. Oče, molimo, da bo cerkev adekvatna. Jaz, da ne bo zastarela, haleluja, da ne bo postala religiozna, haleluja. Oče, molim, da nismo samostan, haleluja. Kot je Barbara pridigala, haleluja, Oče. Da nismo toliko odvojeni od sveta, da nas noben sploh ne rab več, haleluja. Molim, da smo v svetu, haleluja. Smo odvojeni od sveta, ampak v svetu, Oče. Da imamo umazane noge od sveta, haleluja. Da smo skozi v akciji, haleluja. Jaz, da smo tam, kjer nas folk rab, haleluja. Ok, druga reka gre v družine, haleluja. Hvala ti, Oče, za družino, Oče. Naj se prenaša tvoj blagoslov in ne prekletstvo na naslednjo generacijo. Molimo za družine, Oče, da se prenašajo Božji blagoslovi v družinah, haleluja. Hvala ti, Jezus. Hvala ti za družine, Oče. Oče, dvigam še delavce na področju doseganja družin, haleluja. Mi blagoslavljamo vse ljudi, haleluja. Tukaj ste enika ful, imate seme vse Božjega ognja, da bi dosegali družine, haleluja. Oče, kličemo blagoslov na te delavce za družine, haleluja. Oče, haleluja. Haleluja. Mojega brata, ki ima 2 otroka, ne vem, koliko let je bil poročen, ga je žena zapustila in je šla z družinskim terapevtom in je ona že njegova 3. žena. Takih družinskih terapeutov mi ne rabimo v Sloveniji, amen? Takih ne rabimo. In da imaš ti z njim en sestank, te košta 100 evrov. No, lahko da je zdaj že več. Ampak cerkev mi rabimo družinske terapeute, ki gradijo družine, ne rušijo. Amen. Je ful prostora za Božje ljudstvo. Amen. Dajmo zavzeti goro oziroma sfero družine v Sloveniji. Amen. Oče, mi molimo, da zrušiš vse, kar ni v tebi in zgradiš Božje ljudi na sferi družine. Haleluja. Ok, naslednjo je izobraževanje. Izobraževanje je sfera, ki ful vpliva na ljudi, ker se uči resnica ali pa laži v Božjem stvarstvu, med drugim stvarmi. Haleluja, ko je Viktor govoril, da bo nova vrata odprta za evangelij, sem takoj pomislil, ker je rekel, evangelij bo šel tam, kaj še ni šel. Cerkev, koliko malo smo mi prisotni v šolah. Koliko malo. To je katastrofa, haleluja. Amen, to je... Mi moramo biti ful več prisotni v šolah. Jaz sem slišal, ko sem enkrat poslušal to učenje v 7 sferah vpliva, je Lenz govoril, kako Heidi Baker ful dosega ljudi v Mozambiku, ful se otroci preobračajo, ful prebojeni, čudežev ful. Ampak veste, kaj pa istočasno muslimani delajo? Gradijo šole in učijo otroke in vzgajajo jih, da bojo ful zvesti muslimani. Ful strategija. Oče, daj nam šole, več vpliva v šolah, več vpliva v šolah, v imenu Jezusa. Mi kličemo Kristusa, Jezusa, haleluja, da se manifestira čez učitelje, profesorje. Oče, dvigam več učiteljev in več profesorjev, haleluja, v osnovnih šolah, v srednjih šolah, na univerzah, Oče. Odpri nam vrata za evangelije na univerzah, v imenu Jezusa, haleluja. Haleluja, če te Bog to kliče, lahko si tukaj, lahko gledaš na YouTube, kjerkoli, posvet se Bogu na tem področju, to je tvoja misija.
Lahko si apostol v svoji osnovni šoli, haleluja. Razumeš, haleluja. To je ful pomembna sfera, haleluja. In potem vlada, haleluja. Molimo za vlado. Vlada postavlja zakone, ki dovolijo ali prepovejo zlo, haleluja. Oče, molimo za vlado, oče, da dvigneš kristjane v vladi, ljudi, ki imajo Božje vrednote, oče, ki bojo podpirali širjenje evangelija, haleluja, v imenu Jezusa, oče, ki bojo prepovedali zlo, haleluja. Z Viktorjem, ko smo se peljali na poti v Novo mesto včeraj, je Carol pokazala zemljevid Kanade in je skoraj 2/3 ali koliko, ali pa vsaj pol je v požaru. 800 nekontroliranih požarov je zdaj v Kanadi. In je rekel, to se nikoli ni zgodilo. In veste, kaj je Viktor rekel? Ja, oni so odprli vrata za prekletstvo, ki ful so proti Izraelu in podpirajo Palestino. Ker Bog je rekel, kdor bo blagoslovil Izrael, bo blagoslovljen, haleluja. Noro, mislim. Zdaj sem šel že v naslednjo goro in to so mediji, ki širijo, kako čez kero očala, kako posredujejo informacije, čez objektiv dobrega ali zla. Recimo jaz zelo malo gledam poročila, ampak tukaj imam aplikacijo na telefonu, ki berem od RTV Slovenija poročila, ampak so ful veliko informacij čez očala zla napisan, ki je ful levičarska propaganda noter. In pač vam to ne priporočam. Sam, če si pač močen duhu, itak razločuješ, kaj je dobro, kaj je slabo. Ampak cerkev, mi rabimo ljudi na vladi, ki bojo podpirali dober, ne zlo, amen? Ki bojo podpirali dober, ne zlo, haleluja. Če mi odpiramo vrata za zlo, bomo prekleti. Če vlada pravični, je narod blagoslovljen, amen? Zato, oče, dvigam še politikov, dvigam še vplivnežev v vladi, ki bojo podpirali evangelij, haleluja. In če si to ti ali tvoji otroci, promoviri jih v tem, haleluja. Hvala ti za medije, oče. Naj se širijo informacije, ki podpirajo Božje kraljestvo v imenu Jezusa. Oče, hvala ti. Oče, pomagaj nam še v Sprejmi TV kanalu, da to raste, oče, da dosežemo več ljudi v imenu Jezusa. Včeraj sem srečal in dosti od vas je prišlo sem preko YouTubea. Včeraj sem vprašal klaviaturistko v Novem mestu, kako je prišla v cerkev. Ne vem, koliko je stara, tam od 17 do 22 je, po mojih ocenah. In pol sem rekel, kako, a so te starši pripeljali si? Ne, prav, moji starši niso vedni. Ja, kako si pa ti? Prav preko Facebooka. Na Facebooku sem gledala, haleluja. Amen. Tako da, haleluja, dajmo še podpirati evangelij preko medijev. In če te Bog kliče, lahko tudi nam pomagaš. Kdorkoli bi nam rad pomagal, naj nam pomaga, haleluja. Da pridemo na ful več stvari in ti bomo dali kaj zadelati, ne skrbeti, haleluja. Ok, in pol kultura, to je še ena sfera vpliva družbe. Kultura, umetnost, zabava, šport, kjer se vrednote cenijo ali pa rušijo, haleluja. Oče, naj nam še umetnikov, zabavljačev, športnikov, ki bojo podpirali Božje kraljestvo, haleluja, oče. In vključ nas v tem, kdorkoli ima ta klic, bod ful, lahko si ful pesnik, recimo Sašo je pisal pesmi proti Bogu, zdaj ima pa pesmi za Boga. Nino, ti si ful umetnik, ful dobivaš enih stvari, haleluja. Tako da dajmo krepiti ljudi med sabo, ki imajo ta dar, amen. Ne pesniku veje vžagati pa ga zmerati, ampak dajmo jih dvigovati, amen, ki imajo vpliv v družbi, amen. In zadnja stvar je ekonomija, ki daje govorivo za vse ostale sfere, kjer ljudje gradijo zase ali pa za Božje kraljestvo, amen. Če so tvoje sanje, da bi imel jahto, pa ne vem kaj vse, rajš sanji, kako bi podpiral Božje delo, amen. Rajš to sanji, ker pol noš od Boga odpadel. Ker denar je ful močna stvar cerkev. Denar te hitro te potegne, hitro te premam, stvari, ful ti da moč, vpliv, vse živo. Zato pač naj Bog dviguje pravične ekonomiste, amen. Pravične poslovneže, amen. Ker bojo več, ko bojo zaslužili, še bolj bojo ponižni, amen. Še bolj bojo hvalili Jezusa, ne sebe, amen. Še bolj bojo sočutni do ljudi, ki nimajo, amen.
Hvala ti, Jezus. Amen. Slava ti, Oče. Hvala vsem, ki ste držali 6 minut čez uro za kosilo. Haleluja. Amen. Dajmo en aplavz Jezusu. Hvala ti, Jezus. Haleluja, Jezus. Hvala ti, Oče. Hvala ti, Jezus. Amen. Ej. Naj se Bog proslavlja. Amen. Uživite ful uživite v družbi drug z drugim. Amen. Počutite se kao v nebesih. Amen. Izraven še kaj pojejmo. Amen. Hvala Bogu za službo gostoljubja, za Zdenko, Petra, Uroša in ostale, ki jih nisem omenil, ki bo še bolj nagrajen v nebesih. Amen.